kodwa kuleya family kwaphuma uMshumayeli oyini yazikhanya ngimnandi ngaloo nto ukuthula kubazalwane kodwa ayivelanga kule rama oyifunayo ivele ephinda silwe uthi xa ebhala abaseFesi chapter 6 verse 10 ubhala uphi bazalwane usethrone uthi bakawinda yashumayela indoda ihlele ethrone yashumayela ibethwa yashumayela ngosimba yabhala babathe ivangeli imile bezwa kuthiwa kuleta yaseGalati bekufunda ileta evela uPetros bathi hayi bo ivela kuPetros phisi imvalele nje kanti iyabhala indoda yamadoda yathi kanti nibambe ivangeli uNkulunkulu wathi uphinde ngenzeni umavula kuvaliwe lo haleluya umavula kunjani bazalwane evalwa iminyango yena xa ethe uyayivula uJehova uyavula iminyango evaliwe wavula iminyango mhlupheni uPawulos mhlupheni bathi xa beyombona abazalwane bafika ulele phaa uPawulos umfunza napha ulele athi umzalwane uyena uPawulos wathi nguye mzalwane athi lo muntu lo nguye unamandla haleluya nje bazalwane into yethu inamandla xa inyakaziswa inamandla xa into cha ngithetha ngoku sengengayi-experience loo nto ukuthi xa inyakaziswa nento inantoni bazalwane xa itrithwa iphethe kakuhle ayinanto kodwa xa ike yanyakaziswa noma ayinyakaziswa ngabantu inyakaziswa nguThixo kodwa bathi abantu kugula njani ungumzalwane kade ukuthi lokhu kugula kwam kanti akho source yamandla haleluya phendukezela lokho kwagula kwaphume kukho ezala mzalwane lileke yanto yakho ameni sisengithandazile ngabeka izandla ngoba ngisazi ukuyithandazela haleluya ifakaze hawundi bithi iminyaka engaphambili angakafiki kulo ile kufitshane bengasihleki abantu singabathola abantwana ukuthi leya nkosikazi le bathi ekhaya igxotha leya nto leyo uzofa ungenalutho molweni bazalwane kanti basho sesisithwele uJesu sesithwele into bazalwane yabona xa yengenile wangumthokozisa sathi xa sithandaza ngoku ngeva ukuthi inkosikazi ayibathandazela abantwana nami ngibathanda sesimandelwa nguThixo ukuthula kubazalwane uyabona lawa mzalwane obezala uma ulele obengumna kwabo uRebecca uyiva izonkosi yena uRebecca uthandiwe ngumyeni wakhe ube ngibantwana ulakheli ne okay lo wathanda uNkulunkulu wavala isizathu wathi lo obengamthandi wamanezala amnika igama elikwekwa lo atamkamba athi akunoba ngoku indoda yami izomthanda ngoku yizalela unyana amthi igama aphinde xa ezala omnye amnika igama aphinde athi inoba nowe bangamjonganga uzomjonga ngoku uJehova wathula ngoba le nto ayikazisi udumo kuye wamcinezela wangathandwa ngokezala
kwade kwafika imilaqo ndekhona wathi mhla ezele uJuda lithi nkosi wathi wakufika kuJuda akabe sathi ngoku umyeni omzomthanda wathi makabonge uJehova wathi nathasha ukuthi makabonge uJehova bazalwane ngoba ezinye izinto asizenzeli thina azenzelwa thina awu bazalwane sekuhlala phansi umfana uyimfama uyabuza abantu bathi bone bani phakathi kwalo uthi Jehova konanga ngobabili ukuze kubonakaliswe amandla molweni bazalwane ngiyaqonda nabazathi isimo esikuwe lesi simo esikubani bazalwane kuwe asizanga kuzobulala wena khona amandla akulesi simo funa ngibadle ngizabe ngenyini usiphathe kakuhle lesi simo usithini mzalwane ulihleze lesingithwalela uNkulunkulu ngenizwe xa uthandaza kukho into ekunika amandla xa uthandaza uthandaza kwezinto flat uthi xa ufika kule ehluphayo uthandaza unyuke athi umhlabeleli osephayana ekumagama okuhlabelela athi nalezi kuzi izithunywa zokungisondeza molweni bazalwane lento emva kabuhlungu kanti yona kusondeza kuJehova haleluya uyigcinele ngokwakugcina uPawulos ukugula wayigcina lento wathi Nkosi kukho isishilelo namandla engiwathola kulento babhideka abantu kanti uPawulos bazalwane usenentsepho ukuthi Nkosi yami ekuwikhini bami kukho amandla akho kulento engihleba ngayo kukho amandla akho ameni thandazela ntoni yini le esikuhluphe imani kulandela umani uyothandaza ngayo uzile ukudla ucela kodwa ayindawo iguqule ibe yinto odibana ngayo uThixo amandla akho afunyanwe pha molweni bazalwane amandla ami ndiyawazi ukuthi afumaneke ehluphekweni andide uthi omunye umfundisi lapho ufeyile khona ukuba uye-embrace leya ndawo wafeyila kuyo uthi Nkosi ngake ngahluleka la uPawulos khoyixayo ngina athi ngangingumbulali babamba makhono wafaka ejele uthetha ngento ebeyenza asedlulile kuyo kodwa yayijika ibe ngamandla amolweni intoni lo kuyo intoni le nguyo igade kanti hleza amandla akho akuyo kwangilungela ukuthi ngicinezelwe so that ngizofunda izimiso zakho izimiso zikaJehova azifundwa kulezi zinto bazalwane serious zikhona izinto esizifunayo nami zikhona xa ngithandaza ke ngiyibeke kodwa ngibona ukuthi uJehova akekho kule nto engiyifunayo le ebengizile ukudla akekho kuyo ukwenye nje uJehova athi ngenye inkona bengakhange ngiyilindele ibona uJehova kula khona wangisiza nawe kusengakusiza masimele ngenyanga